la France, ils ont bien éduqué, Inch'Allah. Ceci tous, faire le faux. Mais le bourri, l'école du route, il faut. Salam alaikum. Alaikum salam. Aray ko tugol non wondema wana alquran on tumbe woni e hunjade ga en nodde do suka min goto mo jangane en maxmi e mutunuji be woni hunjade linga hunjade ga mutunuji bus aray en nodde mo o wanne prestation goto Mamadou Saïdou Sow maxu mo fala o jangata say ko duma tufa swati be ya jazari ko fala unsa foi mo swati be ya mo mo kena ta ko insha Allah mo kay ko ne بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجنزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Barakallahu fiik. Are ko jangi do wodun do watta na go tisani na Al-Qur'an. Wodi do pejis yo pasti kanama o tufira nama. Wodi do hollata mo do o podata do anyum toto do anyum tota. Are ko do hollata tigi honno Qur'an no jangirte no sidde. Wannan da dole da kuma da yake wadata da kalma da yi wani kira ba wanda ko da rana ba sa dedicação en aprecio me falta que por na me fete se do ini na fete con non da jabo ga di na fete na ruga karma da fete inshallah ay duri Allah idan bifu tabitina aray be wondi e makarmo ko be men do makarmo ko be Al-Qur'an andabe aray sine wondi e be do ko ma be jetta kongol aray ado en fejude be way jonde be micro be war da kongol inshallah be do be wada do discussion seda fi amade parce que bido andi be seda aray ko Sheikh Al-Hajj Salih Li ay ɓeɗo ko ɗum fami ko jungo ɓeɗo mi jangi Allah waɗi ɓeɗo ko kindiya ɓe ɓamori kamɓe ɗum miñam maɓɓe Cheikh Salman Li kamɓe woni faɓami goto min mi iwri ɗum daraba min futti kasare ɗo Allah waɗi kala ko mi andi e yowiti Al-Qur'an eno mi jangirde kala ko yowiti e hoore Al-Qur'an ko ɓeɗo woni sabu mi andi ko fami ɓeɗo o woni sabu mi andi aray si ɓeɗo tawi en e yewtere hara surtout ko min jogiti ɗum mi wata fekkude hara ɓe yewdani. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هرأي يكي الله جل في أولاه الله نون دو ينتم بندر دو او بمبي تاي توميدرا en sona fi deftere makko de ɗum hawri e ndu lewru makko teddundu lewru suumaye en torike Allah moƴƴere e barki joddi ko woni e janngugol nde ɗo alqur'anare e mawnina fi mayre e lewru suumaye yo Allah okku en ɗum en tori jalla wa ala nde ɗen immoɗo yo taw hara bakkatuji men ɗin fof yafama
hare ko atti kon ko weltanagol fuɗɗora ɓeɗo mawɓe nde ɗo nokkure ɓe ɗo imamuɓe wuliɓe e maɓɓe e wuruɓe e maɓɓe en torike Allah feƴƴimɓe ɓen yo Allah yaafoɓe heddiɓe wurugol ɓen yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe ha ɓooya juuta o juutina balɗe ɗen o moƴƴina battane on haray yiɗugol maɓɓe nde ɗo deftere Allah teddinande wernande e battini moƴƴa e oɗo quartier meɗen en torike Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi haray fi wota en juutin en natata e waɗugol tafasil haray en feƴƴay e ɓangilngol seeɗa ko yowodiri e ɗe ɗo duɗe meɗen haray en weltanike ɗe mawɓe ɓe fayɓe ɗo moƴƴa en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah nafirɓe ɗe golle ɗo en hattata ɗum hiɗe weltano ɓeɗo talibaɓe kadi wakkiliɓe jaɓɓi janngugol bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma kamɓe kadi yo Allah waɗuɓe yani anduɓe ƴer ko ɓe andi kon o tabintina ƴer ko ɓe andali kon o newnana ɓe ɓe anda o waɗa ɓe janngoɓe deftere Allah nden faama nde faamu selluɗo gollitira nde o waɗa en fof laɓɓinanoɓe Allah e golleji men ɗi haray ko wonɗen e wattude ɗon ko yewtugol seeɗa muskilaji ko yowodiri e ɗe ɗo duɗe haray ɗen andi ɓeɗo fayɓe si babaji on landama kon ɗum on ma yangude bimbi ɓe bimbi dawgol Madina ma yarugol ɗo yara ɗo ko jaboto ko nde ɗo ɓe guure si tawi ko kanko tun e sonnajo makko on ma sonnaɓe makko ɓen ɗiɗo no gasa hayso dawa yangi ki wa'atano ki woniri ɗoni wa kadhalika si nene ɓe landama kamɓe kay ko ɗum ɓe wi'ata ko sabu koye paykoy ko wana noon ɓeɗo jomiraɓe lekkolji e jannoɓe e majji kamɓe kay weeta tum ɓe ƴetta sakuji maɓɓe ɗin ɓe dawa si ɓe landama ko fi ɓeɗo fayɓe ko wana noon si menen wiɓe no udditituɗe kadi no jannude weeta tum men dawa si men landama ko fi ɓeɗo fayɓe e ko wona ɓeɗo kati ene mi lando o si tawi ɓeɗo dawoɓe fof wi ko fi ɓeɗo fayɓe ɓeɗo fof no laaɓodiri tawi ko fi ɓeɗo fayɓe fi ɓe ronkay moƴƴude ɓeɗo fof yangoto yangora laaɓal Allah tewo bas bonna ɗum haray ko faala ɗen artude e mum seeɗa ko enen wonɓe e yangade fi ɓeɗo fayɓe yen laaɓodiri nenejo on e babajo on yo laaɓodir si tawi kamɓe ɗiɗo ɓe laaɓodirali suudu ɗum moƴƴata ko homboni mawɗo o ko homboni lanɗo o ko homboni imamujo on ka suudu o jonnite geɓal makko ngal babajo ko etti ko wakkili wo si tawi ɓiɗɗo no yewtede pemma ko ni no nattiri ga yaltiri ɗo ayyiɓe babajo wowletake yeeso paykum wa kadhalika ayyiɓe nenejo yetetake yeeso paykum ma ɗum kum paykum ɗon no fewira no heɓira needi heɓotako wa kadhalika iwen noon aren ka duɗal si tawi woni a addi paykum makum e duɗal ko Allah subhanahu wa ta'ala halfinɗa sa halfini Allah wota lando sinayino e jam sa ƴetti hunde halfini Allah wota lando sino e jam fellito ɗum wonay e jam harayno e jam hay si tawi noon an gite ɗe yiiɗa ɗen ala e jam kono harayna no woni piiji ɗi no waylitano goɗɗo haray ko honɗum falɗen yewtude mawɓe fayɓe ƴettuɗe ɓeɗo koye paykoye addi ka duɗe on faya on fayta on falƴa ɓiɗɗo gorko rewɗo e duɗal hayso o heɓali gandal o yangike seeɗa o heɓi barki huwondirɗo e makko wo nde no andana o ceernojo hara o feƴƴi ɗen marɗo makko baɓe buyi ɓe janga ɓe wawata julnude ɗo ɓe wawata wadde hutuba kono balhiɓe ɓuri janguɓe buyi honɗum waɗi ɗum mawɓe maɓɓe ɓe muñinoke ɓe muñoriɓe sabu Allah naɓi ka duɗal haysi ɓe heɓali gandal
ɓe heɓi barki. Ɓiɗɗo mo yahaali ka duɗal e ɓiɗɗo yahuɗo ka duɗal ɓen fotata aduna naafi no lahara. So sikki on falju ma on faydu on falja on fayta. Sa ƴetti a naɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala halfinɗa koko farli ma waɗɗa ko ya andin o'o diina ko ɗum waɗɗi ma an babajo ko ɗum waɗɗi ma an nenejo ko ya andin mo diina kan ha o anda wakkiloɗa waɗa diina kan o yi'a tawa ñande wo o ngalɗa e ma ko jangata alqur'ana ko ñande wo o ngalɗa e ma ko tiiɗuɗa julde goo ñande wo o ngalɗa e ma ko tiiɗuɗa korka ko ñande wo o ngalɗa e ma ko tiiɗuɗa muñal ko ɗo needi arandini ɗin heɓoto on yaafoto babajo si woni raɓɓinɗiniɗo e diina nene jom woni cakitiɗo on ɓiɗɗo ɗon a yahi anni ko goɗɗo ne a tan hay goɗɗo lori goɗɗum e maɓɓe a lowtay a ittay wono min kam mi jooɗi ɗo min ko yumma an ekkintininmi qiyamul layli ɓe immotono tun mi immogo mi paykum bobo hunni min juulita ɗon ha mi gonga mi ɗaano mi fina mi tawa ɓe juulude min mo min juulita seeɗa mi ɗaano mi fina mi tawa hiɓe juulude ñande goo kami jangata ɗon ɓay ɓe naɓiren jande kan ko an tigi piyimmi ɓe dampinmi ɓe hawri an ka beccal ɗo beccal ngal muusi tawi fofangon jottotako on andi ɗum no muusi ha sa ari a tawi on tigi sa wattana allah inna ma yewoni mi sonji moƴƴa jajiraɓe an ari kotiraɓe an en ari famille on ari arɗo wo iro nanga hoore nden o warimo nanen hari ko ɓe joni ko o warimo jikku meɗen on fannin no moƴƴiɗo no yahude pay koye go no jangude no yahude concours no wadde ɗum e ɗum ella waɗali Amadou Ba en ko ɓe masha Allah si o faljiɗo o hawri e payku goɗɗo on o ko fo sumuɗo e hoore tama kadi ko yeeso payku mako iɗon andi miɗo andi solopire moɗo eɗen andidiri dankagol intérêt ɗum ɗon ko alhamdulillah on ti wiyata ko gorgu mum kono ko Allah waɗi kono hiɗen andidiri si goɗɗum waɗi ga si kum weela jonki ɗin tuunu kun nawnu kala ko waɗi kun ka duɗal ko ɓari kun ka duɗal si tawino kun alano ka duɗal kun nawnatano kun tunatano kun weeletanoke kun tappetanoke ayi tani goɗɗo ella ha joni hande kadi ko an o hulatana Allah par ce que no hulɓini ferede no sappi an ngaɗinani on tigi ha ngaɗi yo on ti yiw e gitema he o ɓiɗɗo ko Allah luɓuma ñande o faala wo ƴettay ko Allah halfinda mi sifanon ɗo issa yumamo ɓay mi tappama ka beccal ɗo ɗum ɓeya fof ari mo kala no tutta ɗi faala kono duwaɓe feññinde ɓen ɓe arali on tuma ɓe nodda ɓe seeni ɓe tawi fof no mawɗi woɓɓe no ɓoyli no wulla no andi tun woɓɓe ko wawi mabbino ko ɓe seeni ɓe hiwraki hay e gooto ɗon no heewi tew ɓe naati ka nder labtani ɓe tawi miɗo wuuri ɓe yalti mi wulanno mo warimo ɓeyni he mi landaki hay gooto on foppumoɓe bagas kala ka golle mum gooto e ɗiɗo ɓeyri ɗo hay gooto waynaki ɓeyni he si o maayi miɗo yarli on tuma mi woni kalabtan ɗo ha hay fanilam mi yaadi ka amen tawi ɓe woɗi fulawa kindiya ɗo e wuro min ari ɓe uni maaro ɓe waɗi tankowal dewɗe tankonje jama ɓe waɗi to ñiiri ɓe waɗi ngal tew kaaba ɓe waɗi ngal tew foññe unako ɓe waɗi ñoone ñameteji ɗin ɓe waɗi dontori ɓurdi e janɗude ɓe watti ɗon mbeewa ɓe watti ɗon cobbal ñoone ñameteji moji no andirɗon mawɓe fulawa ɓe rondini yimɓe men ari ɓe artirinmi kamɓe tigi yumma min ari ha ka ɓaawo kuruka min jangata ɗon ɗum ko kindiya ɗo waɗi minni nene ɓe makinama minni on lantoto karamu kanko ɓe piiranko ɓe maki subhanallah 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 ɓe maki ɗum ɓuri laabi jeɗɗi
ɓe maki komi waɗiri ɗum ɗo fof koyo ɓe andu ko tappaɗa kon alaka wonki a yen misqala darra sa mayi ɗo miɗo yarlima. hande hikkare nden ɗo ka duɗal am min miɗo mari 80 personnes hettuɓe shahada e riwayaji sedduɗi sukaɓe sappon ɗon ko ijasa bi sanad hitande ɓe kono est ce que ko gorgo ammi ko wakkilare o nenejo ɗo min kay simiɗo kelɗi ɓiɓɓe am ɓen waɗoya goɗɗum ƴama o yiya on nani on yii an kadi si ɓiɗɗo ma on pi ha hawrama e mum kaduɗa allo wajo gandi enen tigi en wiyiɓe cakkalanni ko ɗum ɓeɗo maki ɗo joni nedi ndi on andi si korewol yaltali goɗɗum heɓotako ko yeru kongol yalti o bindi seeɗa heeɓi ko yeru kongol yalti o nedi seeɗa heeɓi sina ɗum ko mum munte hunde ɓe anda soobe on kamɓe ko sama kala ɓe andi soobe nde ɓe andoya soobe ko soobe si ɓe hollaka soobe haray laawike yo Allah dandu en ɓayo Allah dandu keccu bonirde goɗɗo an kadi noon si ɓiɗɗo ma o waɗama ɗum kaduɗal ɗo ko noon gerdata koyo noddu fayɓe ɓe ɓengoy koni waɗi hani a feƴƴani ngo suura wonno natirɗo yaltiɗo hara on tigi jannata accidata e janguɓe ɓen ko hon e golle ɗe ñande woniɗa yiiti ella amutaki hani a feƴƴallo an anda ɗum no wallinana laawi goɗɗo no janga ɗo iɗon andi komɓe wonta karmo koɓɓe kaduɗal ko ɓe wawata lawɓen jangoɓe jusu amma duuɓi 5 ko ɓen wonata karmo koɓɓe mandite taway no huuli reedu ha suusa hakkille ɗen no jaañi ha on andi oɗo permetaymo waɗugol takrar ko waɗowo takrar won wonata karmo kojo na de yawɗo hunjagol yawɓe hunjagol ɓe ko noon kadi yawirta yaltude jamma wo jokka haray komi faala en wiide wota en ƴettu fayɓe ɓen jonnen karamo kojo aybinen on karamo kojo yeeso fayɓe ɓen innen ɗum yaara yeeso needi heɓoto wota gorko mawɗo hay goto ƴettuɓe mumum aybina ɗum yeeso ɓiɓɓe mum ɓen wota sonnajo hay goto aybi moodi mum surtout si o jombiɗi ɗaɓo aybinemo yeeso ɓiɓɓe ma ben mako ni o yawike ben makko o ronka yawade ben goɗɗo ka o ronka teddiɓe koyo yawtuɓe needi ndin ka suudu ko ndin manki enen en waɗa e piiji ɗin fof yeeso fayɓe ɓe jahra tan hay e jangga dina ɓen no fini sengo noon ɓuuri en few si ɓe sonki ha ɓikkunku yaltiti koɓe maapi omo kala deƴƴe ɗaɓɓa ko gera ha ɓikkunku iwa ɗo enen noon foppu ko yeeso fayɓe ɓen rentoɗen e aybingol karmo koɓɓen yeeso fayɓe ɓen si a holni ɓiɗɗo ma on ka o jangata ɗon ko jaasuɗo ko bonɗo jikku ko ni e ni an a yejjiti nafoore wonde heɓade nden waɗugol ɓeɗo fof nokku gotum hirtina ɓe soƴƴina ɓe kipa ɓe aynita ɓe jemma e ñalowma bimɓe kikiɗe ɓeɗo sifike joni ta wondi e ɗiɗo ila mapode makko e goɗɗo no wondi e 100 tawi woni ayi a yiyata ɗon ella be yiya ɗon ella talgaɗo timmata alkamalulillah timmal ngal ko Allah jon noon sa yii ɗon ella so tawi woni ko bonnowo noddu kalmo kojo on sengo ma nodda imam on ɗo yiyatane en kaari yo warran en ni yo warran en ni fiyo moƴƴu wallahi no waɗɗimo kala goɗɗo e meɗen kala e men eɗen ɗo waɗugol sugu ɗum hay si ɓiɗɗo ma ala ton itta jawdi ma ndin darnaka jangeteɗon yoɓa jannoɓe ɓe ñamminaɓe yoɓa jangoɓe ɓe ñamminaɓe diina marsa en fof mo kala no duwa wadde ɗum ɗo jon noon si a heɓali feere waɗugol goɗɗo immike itti hoore mum sadaka ɓay ko ɗum woni ittugol hoore mum sadaka simi sombitike ɗo joni on tawi mi furɗi hara wonana yew son japay koy kanawa makko ko ƴiƴam ɗan sumata daare usage busriw ko wansiniɓe wo ko wansiniɓe ko ngal gollal ngal tawata a gollal ngal hingal sattike hara andanaka feetinay furɗinay sine o pay kum feeti wota juhe ka o yahi wo rendun no ɓendi mor ɗan téléphone noddete toujours tout sika markas o sikka jon ɓennamo kaari wonike o helima o maayi ɗo yo andu ko won ɗum haray tetekki ɗin fof ɓendi ko si tawi woni Allah muyiɗa ɗon o luttata ko ɗum hatta o lutta ɗo
goɗɗo itti hoore mum sadaka fi waɗugol ɗum ɗo anta ko yarɗo yiita ella e sabotugol o sabotage no hakkunde men minen jannoɓɓe e onon mawɓe fayɓe ɓen ɓe itten ɗum si marsay jaɓa si ella waɗi tagaɗo timmata siɗa mari no rectifiria ɗumannoɗa ɗum ɗon ko go'o ɗiɗi on ko yen eto ɓeɗo fayɓe ɓe duumo ka duɗal hiɗen mari muskila ɓurɗo e mawnude fayɓe ɓen timminɗo wo enen o heɓi gandal timminɗo wo o gayni timminɗo wo o gayni timminɗo wo o gayni ko weliyade ko na non woniri mo timmini alqur'ana o heɓi saabiwal fi natugol ka suudu sottugol naata ka suudu fi ɗaɓɓugol gandal ngal kono o heɓali gandal taw fewu acce en torodiri en jeejidiri fayɓe ɓen ɓe wona ka duɗal ɓe janga joni ɓe janggay l'école ɓe janggay alqur'an ko saa'i gooto ñallal ngal ko gootal innen koyeɓe heɓunedi koyeɓe firine koyeɓe waɗu ɗum e hoore ɓe neɓata ka duɗal mo ɓiɗɗo mum timmini ono softudemo wippita ɓay ɗon kadi ko tanagoy he sa andi a teddinta goɗɗo wota jombammo laaɗi pos si a andi a teddintamo wota wiɗa faala ɓiɗɗo makko si a andi a teddinta goɗɗo wota jango e juuɗe makko yaha ha sikka ɗum ko commerce ma ko affaire ni pay kun ɗumanno tun sorta kum melen marɗo taalibaɓe janguɓe juuɗe amen e mawɓe mo wuuridaɓe ɗo joni koɓe faala ko duñugol men ɓe wiya to ceya ɓe hetta place ji ɗi ko ɓay wela hettude na ɓurana tum men jangi min mi windo alqur'ana laabi jeɗɗi alluwal mi jippini bakara nas kala aya mo mi faala winde so faala on adday ɗo essayé kala aya mo mi faala windude mi winda nokku mi darata idan si pay kun o fuɗɗike acce o continua siɗa faala goɗɗum ardu teddungal yewtira teddungal wallidire waynodire e hoore teddungal o karamo ko makko tigi no wawi ƴettude mo naɓamo ka Oustaz Salmana ɗa naɓamo ka Oustaz Mouhamadou Aboubacry ɗa joni min mi jannimo ha ɗo mi weltanike mo mi du'anike mo mi newnanimo yo yahu o ɓeydita so ɓeyditi ɗon marsay kono sa ari tun a sorti no sorti ɗawo a sikki an haajuma gasi diina kan hina noon gandal ngal hina noon joni haray komi sakkitorta ko yen eto kadi wano ko ñamete ɓay ko ñamete wonɗen e addude hiɗen andi ka men ɗo ñamete hino satti ɗen fottani ɗum ka kon kadi ko addete lewru ɗon eɓɓanen ɗum ara law arda kadi e teddungal e sutura ɗum kadi no laba piiji ɗin hara no ɓiƴi ha si tawi woni imamu ñawlike ha watti suuɗagol si goɗɗum ari haray ɗum kay labaka ɗum ɗon fof ɓernde nden sinde walaki golle ɗen ɗe yahata miɗo andi ko on babiraɓe an karmo ko ɓen jomiraɓe haqqille si min mi fuɗɗike yewtude ara muɓɓe wi Allah bibu bil isarati yafhamu haray on faami komi faala yewtude kon fof hiɗen tori Allah ɓe fayɓe meɗe yo Allah waɗan e barke maɓɓe Allah yoɓe ɓuru en e ka diina Allah yoɓe ɓuru en e wallitagol kaɗo diina haray wattane ngilla goɗɗum fuɗɗike ka quartier men ɗo ko alano ɗo arno ɗo e sa'i hay feetuɓe ɓen ƴettuno tiggare jangi min feetuɓe tato hundike e juuɗe a ndemdulaɗo ɓe jippini nde goto on darti waɗi sabu o dikki o jombana feetuɓe tato kono joni en fuɗɗike yiide plan en fuɗɗike yiide joni si goɗɗum memminike dow ga aray ha tawa en wawata yaltude taway ɗen feere kaaƴe gaz ndaren binde meɗen toppito ɗen ɗe duɗe wakkilo ɗen hara ɓeɗo fayɓe ɓe tabitay ka duɗe no wodno ko yewteten ko yowodiri e l'école on e duɗe ɗen kono ɓa tan on no faaɗi hina min tum jama on no hawji hajuji ɗi no ɗuuɗi mi daroto ɗo en toriki Allah subahanahu wa ta'ala no mi innirno ka fuɗɗon ne yo Allah waɗu barke e jonde nde yo Allah waɗu en fof min ahli alqur'ani alladina hum ahlullahi wa khassatuh en toriki Allah ɓe fayɓe yo Allah tabintinanɓe ko ɓe hunji kon ɓe wonɓe hunjinɓe yo Allah renuɓe danda ɓe ayna ɓe mawɓe wonɓe ɗaɓɓude dépense
yo Allah wallitoɓe firta ɓe arsike ɓe neneɓe kay wonɓe wakkilade yango fi ɓeɗo fay ɓe fof yo Allah waɗu barke muɗum yo Allah waɗu barke meɗen e fof subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ɗo ala fof ko ɓeyten ɗo ko wiyeten tun ko hunde wotere yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude e gandi jaka enen iɗen jangi e jungo marɓe barke ɗo kadi ko nema so tawi mo janguɗa on e jungo mum ma ɓeygure nde janguɗa nden e jungo mum sifirke ɗi ɗomo sifallaji ɗo tawi hiɗa welti par ce que aɗa andi jaka ko e jungo marɓe barke yanganaɓe janguɗa ɗo kadi ko nema weltinayi inchallah kono mi faala ɓetto ɗon ko hunde wote solo primo ɗo no jiya e ɗum quartier ji ɓurɗi marde barke mi wiyay ɗum ɗo noon koni waɗi ɗum ɗo ko mawɓe ɗum duwani ɓen o ɗum quartier ɗo on duwike yolla okkoron ɓiɓɓe hunjiɓe alqur'ana fewuɓe Allah okkori on minen kadi ɗum ɗo min faala yon duwanoma yolla okkoron ɗum taniraɓe hunjiɓe alqur'ana ɗum rewa e amen kadi par ce que min gandi onon ko duwi ɗon kon wallahi Allah ɗum ɗon en hi o jaabini par ce que ka julnugol ɗo en hiye ɗo ɓuri une page hara ɗum julnayɓe aye ɗo goɗɗo si o julniɗo une fois ha sumoye maya mo julnata min ni turangol lanni ka jahami ɗo e sumoye taw ɗum feccali hakkude lanni ɗum ɗo kono sabu ɗum ɗo ko jama on ko ɗuɗude komo kala no faala arde o julna yonno min andi jaka ko barke mon ke woni juurade e amen ɗo men kadi min faala yo waɗa men du'a yo lokkoron ɗo tandiraɓe hunjiɓe iwayɓe amen yandi ko ɗum men faala haray min andi ɗo jaka ɗo yangana menen kadi yandi ɓeɗen tori on fof du'a torane men Allah yo Allah okkoro men ɓiɓɓe hunjiɓe alquran haɗa ɗumen men harɓanno ko ɓeɗa assalamu aleykum aray yewtanike cheikh mahmoud yewtanike usade en ɗo kadi kono ɗo felli men ha aray no gila ɗum noon cheikh en ɗo ko jogi ɓe duuɗal mawnugal ɗo wonɓe e dankade ɓeygure ɗuɗo nde e torki Allah tan ko alhaaliji maɓɓe e du'a aray no cheikh mamadou makir ni ko kanko maɓɓe ni ma ko koto kanko maɓɓe aray e weltani ɓeɗo wonɓe yanganade no ko sabu kono faala to wiide ɗo en ɓanna e paani hon ka du'a waɗe e waɗa e paani hon ka du'a an waɗe miran awa ka du'a an waɗe hono woni on miran ko en programme fiyoɓe janngu toroɗen Allah noon Allah ɓe waawi janngu nayi accuduɓe ɓe yalta ka yaasi innen Allah ɓe waawi janngu idan si waɗi on ɗo programme haray en heɓay gandal ngal kan on haɗa permettake en no heɓiren gandal ngal haray wano kanko chef mahmoud ko médecin jo oɗo ko médecin woni wadde ko hunjiɗo Qur'an e riwayaji marɗo ijasata za koye juuɗe chef anno sale en ɗo woni ko hunji alhamdulillah joni noon ko ñawɗo o ñawday ɓalli ni o ñawda hakkille ɗen o mari markage e ligui faɓe siga ɗum ɗo fof honi yaa en andi enen kadi si wakkilike ɗo programme faɓe meɗen ɓen yahay ɗum toriki Allah tabaraka wa taala kanko mari moƴƴere timmude huɓude yo Allah okkon en taniraɓe iwɓe ɓeɗo gueɗal ɓe meɗen ɓeɗa hunjo yangano deftere Allah nden toriki Allah subhanahu wa taala Allah waɗu barke ɗe ɓeygure meɗen ɗo fuu Allah subhanahu wa taala taɓinten e ɗo ko yiɗo Allah assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh on jarama yo loɓon ɓuuri moƴƴude aray soɗo feƴƴi en aray fayin e ɗuma jangguiji ɗin etten ɗum seeɗaɓe par ce que ɗum tan wonno yawde en ƴettay Mouhammad Ba so tawi mo ga yaro jangga أعوذ
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. صدق الله العظيم. Nanti ini kayak ngumpul dosa. Kayak itu sudah hari lagi. Kayak itu menjawab. Oh ini dia ala doa yang baik. Insyaallah dari alhamdulillah tadi kita dekat. Ada isi odo fekki en noddai Maryam Sharif. Saya mau gaya roja. yang ngala mukoli sude. Oke. Yaude Abdul Malik Sow. Ya ofanji. Ayo ar, ya ro janga. No kasih Abdul Malik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Subhanallah fik. Ayo do kadangan ni godo ni menjadi alhamdulillah turi Allah yo hunji mafhum. Aray ka majangi ko do woni hombande do insyaallah. Aray do ngandi ma markaz on do ko woni sabu den akde do hande ko fondateur jonno bay ko kamdo sabu en arga fala holude madum be mari do ko buri seeda ko hollata e jonna e be ko do non inshallah ko Ahmad Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray musidɓe julɓe tedduɓe makko baaɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala newnani tawegol nde ndeɗo jonde meɗen e ndiwleru makko teddundu miɗo wiya on ko saɗi mon ko tooli ka markaz Abdullah ibn Mas'ud tahfidul Qur'anil Karim ka juulide meɗen solopimoɗo. Haray alhamdulillah rabbil alamin e weltanike Allah subhanahu wa ta'ala kanko wonɗo e newnande en ɗi piiji no ɗi woni e yaafde noon yo Allah ɓeydu newinde ɓaawo ndin no duwano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko e kala witirɗo ɓaawo maɓɓe ha jalade dargal. Haray ko hikkata ɗon miɗo weltanoɓe mawɓeya e Allah subhanahu wa ta'ala waɗi sabu woodede ɗo e miɗo tawa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɗum ɓuri moƴƴude joddi ɓeydanaɓe cellal. Haray ɓaawo ɗum yo weltanoɓe guuran ɓen fof mo ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala newni woniri miɗo weltanoɓe ko waɗi so tawi ɓe guurama nden sutanalima kara hampiji ɗi wata yarde yeeso. ɓaawo ɗum haray miɗo weltano karamokoɓe ɓen fof kala jokkuɓe sifa ɗeɗo golle ɗe wondi e buye maɓɓe ga ɗe wondi e Cheikh Mouhammad Saliou Ly karamokoɓe meɗen ɗe wondi e Cheikh Mouhammadou Wuri e noon kadi karamokoɓe hiɗe wondi kadi e Cheikh Alpha Ousmane e docteur Mahmoud Diallo e ko wona ɓeɗo kadi karamokoɓe buyɗe wondi ga haray meɗen weltaniɓe foto fat ko seeɗa ala e muɗum. Haray miɗo weltano ɓe mawɓe o quartier Solo Primo ɗo ilandema dow to ha karaje ley ga mi ala inde ko ɓeɗo ma ɓeɗo ko waɗi ko ɗo men janɗi jamɗugol goo. Miɗo weltanoɓe foto fota ko seeɗa ala e muɗum ko kamɓe werni men ɗo danki men ɗo sorni men ɗo e leyɗowdi maɓɓe. Haray meɗen andi tadi ɓe ɗum meɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɓe ko moƴƴude joddi nde juulirde ɗo e nde juulirde fallanaɓe e jeulirde ɗen fof Solo Primo ɓe dankike moƴƴa ɓe dankike men moƴƴa. Haray no jeeya e ɗum saabu waɗugol ɗo cérémonie ɗo min falmari cérémonie o naɓire waɗe IDF ma waɗe nokkugoo kono min daari min tawi haray no ɓoylani men minen organisateur ɓe ɓe min indi waɗu ɗo haray ko teddingol ɓe e anditangol ɓe ko ɓe danki kon ha hewti ɗo yo Allah yoɓɓe ko moƴƴude joddi. ɓaawo ɗum ɓe weltano mawɓe koye paye koye gilandema ka arande laawol hooliɓe men anda kon no ɓe woniri anda kon no programme ɗiɗi woniri e halfini men koye paye koye ha hewti hande meɗe weltaniɓe fota ko seeɗa ala e muɗum. meɗe weltani kadi koye paye koye saabu ɗoftagol maɓɓe jaɓugol koɓe wiya ɓe waɗu kon accugol koɓe haɗa kon. iɗe weltano kadi dendagal wonɗo ka nder markas ga gilandema e jannoɓe ha gollideteɓe e hino ga hoorejo maɓɓe on ko Alpha Aboubacry Diallo ko ɗo woni hoorejo dendagal wonɗo e jangude ma wonɗo e jannude ma wonɗo e gollude ka nder markas ga iɗe ɗuuɗi ga hino ga kadi Mariam Sow ko kanko woni hoorejo dendagal sonnajo wonɗo e jannude ma wonɗo e gollude ka nder markas ga haray wata littude fof ha ka Allah hanni hiɗen mari fewno ɗo markas on ko ɓuuri gollayɗe nogayo ka nder markas. Yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko moƴƴude joddi ɗe weltaniɓe fota ko seeɗa ala e muɗum. iɗe weltani kadi ɓe responsable ɓe ɗi école ji ko waɗi ko kandi naɓida pay ko iwa ka suudu yaka l'école iwa ka l'école artaka duɗal ɗo ka suudu kono e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala iɗen ɓeyda weltanade l'école goto no toon ko on ɗon l'école saabu on l'école men andi jaka pay kum ka duɗal hino mari haqqil moƴƴa neɗɗo sino janggude Qur'an haray hakkille ɗe nowti ɗum ko non ko groupe scolaire symbole de la réussite
directeur général ono ɗo ɗum ko monsieur Diallo directeur des études on ɗon monsieur Keita himɓe ga haray ɓe weltanoɓe fof maɓɓe e kan dendagal encadreur ɓe toon fi hon ɗum ko paykoy ko yawno e oɗo école mi wawi andude jakka koye paykoy no mari hakkille hari woni ko ɓe waɓe wikkede ka l'école ji ɓe raɗede ɓe duñede par ce que goto yiɗa internat ɓe ronku wawde gollitirde haqqille maɓɓe ɗen kono gila tawi ɗum ɗon no newi alhamdulillah rabbil alamin meɗen yirude guite amen heɓi ni duuɓi tati ka ko duuɓi nayyi examen d' entrée en septiéme ko 100% woni heɓade brevet o ngan école on ɓe wonnoɓe ka marquage o tawi no janggude toon ɓen fof Allah waɗi ɓe heɓuno brevet o noon na école woni ko risude wona ko leydi ndi fof woni e organise ude ɗum ɗon waɗe e notti kadi meɗen yiide hara meɗen weltani l'école ji ɗin tentinima o l'école o meɗen weltaniɓe meɗen jarni ɓe fota ko seeɗa ala e muɗum haray sen tini o marquage hande alhamdulillah rabbil alamin piiji ɗin fof ala ko ala saabu haray ɓawo ɓe mawɓe wernude men ɗo e babe ngam mawɗo yallah hinde ɓe yaafo alaji ibrahima diawɓe callu ɓe dankino men ɗo ɓe naadimi jande e juuɗe karama ko an ɗo ɓami hewti ɓe makimo be mata ko faala min mi daari mi tawi ɓeɗo welilam mi ari min ni mbayan mawɗo ɓe makina min ni mi yi woɓɓe ka juulirde ɓen ɗo welilam ɓe maki a yawnata woɗɗo ɗo o jangga mi naate karama ko an ɗo ka jande ka maɓɓe ɓe jannini ɓe kippi ɓe danki ɓe muññi sonjaji si goɗɗo no wadde 11e année 12e année terminal ha ara on ɗon on ɗo wela innude yo yaw janggo e warta par ce que liberté no woodi kono ɓe muññiɗi sonjaji ha Allah muuyi o externat uddita internat uddita yaari non ha no tinir ɗum ɗoni haray ko ɓeyɗo Allah waɗi saabu e mum mbiɗo ɓeydi yontoranon ɓe Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydan ɓe cellal yo Allah ɓeydan ɓe duuɓiɗi waɗa barke ɓe gureji ɗi yoɓɓe ɓe groupe ɗe joddi ko waɗi ko yangi maɓɓe kiwwoni yaltitude ɗo minen yangi amen ki yaltitaɗo no oustad Saliou makewno hara yangi amen ki minen yaltitaɗo taw ko yangi maɓɓe kamɓe kiɓe yangigi ngo ɗum ɗo woni juurade ɗo min torki Allah subhanahu wa taala no docteur holliri noon meɗen tori on duwa menen kadi yo Allah subhanahu wa taala wallu men menen kadi min heɓa résultat ji moƴƴi ɓuuri ɗiɗo haray kono fewno ɗo ko résultat ji golleji mawɓen e golleji karama koɓɓen ko ɗum ɗo woni yaltude imamuɓe nokkuren ka quartier ji ɗo haray ko ɗum ɗo woni yaltide haray ɗe weltanoɓe fota ko seeɗa ala e muɗum ɓaawo ɗum ɗon haray ka markas ga ɓe sukaɓe dariɓe jannugol e ɓe jiwɓe fof wallahi ko Allah wawi ɓe yoɓude min mi wataɓe yoɓude ko waɗi e gila galduɗal uddita ko ɓuuri 1000 personnes rewiɗo janggi yeehi gila internat uddita ko ɓuuri 500 personnes rewiɗo yeehi ko Allah anni ko jeelo hunji Qur'an menen mi wawa limanditade fof kaduɗal ɗo ɗum ɗo fof ko sabu wakkilagol ɓe jannayɓe muñño wona sonnaɓe jannayɓe men fof ɓe jomba ɓe wondi e modiɓe maɓɓe ɓen kono modiɓe maɓɓe ɓe muññiɓe ɓe ara gara meɗe weltaniɓe meɗen anditaniɓe ɗum wano nde ñande Mariam Sow ɗo e Khadija sonnaɓe go jannayɓe ɗo ɓe iwde ɗo o hella 21h 22h e suumaye ɓe ari composing ko ɗum ɗo fof ko sabu newagol modiɓe maɓɓe ɓen haray meɗen iritaniɓe ɗum meɗe weltaniɓe ɗum haray si ɗum ɗon feƴƴi en ala juutinde ko feƴƴiti ko waɗi en yahanayi e programme ji point ji ɗiɗi on sumati watte micro on e membre des jury on ɓe ndaara ko honno résultat ji ɗin programme ilte haray ko ɗum woni ɗum ko enen ngal duɗal ɗo ko woni duɗal ngal ko mawɓe pay koy e taalibaɓe e jannoɓe si enen ɗo Allah subhanahu wa taala muuyi en famodiri en jogodiri inchallah programme ɗi yaahi sen immodi en towlodi e wondi e hunde wotere ella komin waɗi o wawi senade tintide régule en hoore doy minen kadi la même chose haray ko ɗum ɗo woni komin faala ettoɗen koye pay koye ɓe heɓa encadrement moƴƴo minen tun min wawata onon tun kadi o wawata haray wona jonnugol koyeɗen jogo hoore nden balko yon jonnu men jogo si tawi haaju yani en fof disodire haray ko ɗum ɗo mi faala annen tunde miɗo weltani dendagal seniɓe ɗo ɓen mi daro waɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɓeɗo fayin en annitinayi ko Cheikh Ahmad Diallo bi hande haɗa ko ɓeɗo jeeyi internat on ɗo inchallah so ɗum ɗo feƴƴi haray ɗo gandi concours ɗiɗi concours alqurana no seydi e wiya concours ji waɗi ɗum ɗo ɓenne woni ya aru so waɗa question ɗo
haraɓe no woɗɗini ɗum question ji membre de jury no composa fof président de jury no woodi e membre de jury no fof ɓen ɗon hara heɓe toodi e tabal ɓe moƴƴina ono question ji ɗin selon catégorie ji ɗin so ɓe noddi on tigi o ara o suɓo ɗo so o ƴetti mo kaydi mum tum o jonna ɗum ono président de jury on ɗon o fonta kala ko yi nder ton o landomo hara himo jooɗiɗa o landomo o janga si o jangi ɗum corrigé ko 2 points ɓurete ettede deux aspects un hunjande nde ɓenta kon alhifdu ɗum ɗon ko sur 10 si o jangi o faljali hande wotere o daraki o waɗali yilfito o heɓani ɗum sur 10 mo deuxiéme mon ko tajwi ɗon sellingol ngol o darike ka duwa darade o immitike ka duwa immita ma hawribil huruf on no selli o ñumtike ko duwa ñumtade o pooɗi ko duwa podde kon ɗum noon fof si waɗi mo heɓa sur 10 ɗum noon fof si additionnaire mo heɓa 20 sur 20 joni noon so tawi en lawoy seeɗa waɗi ton ɓe kooca o wona moins 1 moins 2 moins 3 ha kenen heɓa ɗum 19 17 16 15 ko noon woni yarde ko noon kadi yaari haray si ɓe noddi ɗo résultat ji ɗin on nani goɗɗo heeɓi 16 17 18 haray ko ɗum woni sabu ha ɗum ɗo ɗuma différence o waɗi koko janngugol haray ɓe corrige uno anduɓe kadi alqur'ana ko ɓen kadi ɗum corrige kadi haray kono feƴƴirta inchallah haray ɗay ko ɗum ɗon addi en jonnayi ɗum membre de jury ɗo goto mo explique na on ko on ɗo feƴƴiri inchallah ɓe wanna en kadi proclamation des résultat ji ɗin so ɗum no feƴƴi en jummi en ima ɓen fayin ka jamiɗo ɓe wanna en duwa haray seede inchallah ok haray ɓe wiyomi résumé joni ɗo taw ko addi kon taw kala arɗo ɗo o windi o ɗum concours ɗo yo ando passi o perdani alqur'ana no seedi e examen e bac ma e ko heddi kon fof ɗum ɗa ɓennayi a perdi hitande fuɗɗitoɗa kono ɗum ɗo haysi a noddaka ɗo yandu kan a perda a gañ par ce que ko alqur'ana jannguɗa ko ɓay tun haray sunna aduna on ko ma goɗɗo wona dow goɗɗo hikka ɗon ko ɗum waɗi mara no wiyay foppo gañike kono ɓay kadi ɗum hum jangge nden no seedi min si mi fuɗɗike 0 heure mi jangi ha ɗum subaka heewi mi juli subaka mi walike anga a acci ha 10 heures a yimmike a jangi seeɗa a yeehi a walike e yeehi concours en foti haray jam fa waɗi ko ɗum waɗi ɗo ko wakkilare nden wona ɗum récompensé ɗum na ɗuma gañagol de ko wakkilare nden kono ɓe wattidori noon ko noon ɗum wona ɗum récompensé de ɗo concours o min arno e ɗum jeudi min waɗi minen mo candidat ɓen fof Allah waɗi feƴƴi e jaam miɗo jeeya e wonno ɓen ka jury min corrige min haldi hannde yen fottu ɗo ɗum hawno mi timminen koɓe ɓolli kon haray mi weltanike fop pay koye ɓe arno ɓe jangi moƴƴa ɓe arno ɗo hella 42 candidat e fot maɓɓe ɓe janguno goto ɗum perdali no questionnaire awa o arali o jangi ha min inni yo immo ɓay o hunjaki ɓe fo maɓɓe wiyari ɓe jangi ɗum question ji ɗin fop alhamdulillah feƴƴi e jaam haray ko ɗum feƴƴiri wano expliquani on ɗa ko honno concours o yaari ko noon kadi woni yarde hay ka national to haray woni ƴeƴƴetta kaydi on kun nomi sifori noon tawi koy kadi ɓe janguno ko selli hay so tawi ɓe innata no selli fof par ce que ɗum ɗon ko impossible a wata sellinde fof kono alhamdulillah e hinnayi maximum on ɓe waɗi argol tun window ara kadi compose ko buyi ɗum ɗon tun ko buyi par ce que wonamo kala suusi argol jooɗo yeeso himɓe o janga o satani ɗum ɗon wona ko weli fiyaray e weltanike ɓe e weltani kadi kala encadreur jo wonɗo ka internat ɗo en andi ɓeɗo no encadra
sabuna yang andi hitande kala en aray ɗo mo darti men koɗo jangi kon nder hitande ɗum ɗon kadi ko buy aɗa de weltaniɓe fof aɗay ko ɗum ɗo en quelque sorte ko résumé on ni fika ɗum déroulement no compétition o joni en jonnayi Cheikh Ahmad Diallo ɗo ɓe wanna en no proclamation mo inchallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray ɓe garde e résultat ji ɗin no docteur makiri ɗo ni woni ko groupe ji ɗiɗi. Groupe goo min composino ka duɗal ɓe gandi infirme woni internat on jongi yontere hande si Allah jaɓi ara tawi ko heeɓi congé. Joni noon woɓɓe ɓen compose no fiyota e concours on ɓen noon feƴƴi hedditiɓɓe men composini ɓe ka duɗal ɓe arnoɓe fi concours on ɓen noon kadi ko feere en jonnita e résultat composition on taw ka internat ɓaawo ɗum noon jonnita résultat concours on on haare ɗo en hewtude ɗon hiɗen andi ngal ɗo duɗal meɗen walhamdulillah rabbil alamin jama no wakkili moƴƴa meɗen waɗi ɗo surprise goto mo tawata min waɗay tout le temps si Allah jaɓi kono hande min tawa min ƴeɗɗu neɗɗo goto ɗum ko on woni ɗum kono mawɓe pay koye koye meɗen wattani yila jama no wakkili no ardere ni o moƴƴa no notade moƴƴa kala ko wiya kadi no waɗede no ƴetti kono are meɗen yiiɗi mo beeyo ɓeydu wakkilade iɗen mari gamo ko baaɓe meɗen ɓe somatari ni o ɓe leetata si naɓama kadi nder groupe ɓe wattani yila siko paiement ɓe ñawlatako siko contribution wiya ɓe retardata ɗum ɗo fof hino nder ga ɓe ɗuuɗi nder ga kadi ɓe gaaɓe buyi kono en ƴettay gooto on noon gooto min fof min seeditanike ɓen ɗon wakkilare maɓɓe nden wakkilare maɓɓe nden ɓen ɗon ko jeeyaɓe kadi e neɓuy wona heeɓe ɓen andi heyɓe ɓen ɗo gandata ko taw fayda simi wondali goɗɗo hitande duuɓi ɗiɗi hare no leddi fi seeɗa hare ko be men anda ko honno ɓe woniri ɓen ɗon men fof min irritanike ɗo minen e wontirɗe yaasi fof ɗen andi hande ɗe mari représentant ɗe men ɗe nokkeli buy ɗe mari sonnaɓe ɗen hande ɗe mari sonnaɓe ɗiɗi wontiram ɗen Amérique ɗum ko Asiyatu kañum e Khadija yiɓe toon alhamdulillah rabbil alamin hunjiɓe Qur'an mari shahada yiɓe fotta femɗo e jamiuje woɓɓe hayno noddi ɓe fi yoɓe wallitoɓe fi janngugol yiɓe Amérique toon ni ɓe yeyinoɓe fof maɓɓe iɗen mari kadi sonnajo goto wondiram ɗo en Chine ɗum ko Zeynab guellal Allah jeyatiɓe ɗo on ɗon kadi no wontirani en toon wondi e mawdi makko iɗen mari suka meɗen goto Ahmad Faza wontiram ɗo en Arabie Saoudite Madinatul Munawwara on ɗon kadi no toon talibajo men iɗen mari kadi goto on ɗo Turquie ɗum ko Ahmad Sadio iɗen mari kadi goto on ɗo Canada ɗum ko Abdoulaye Ba iɗen mari kadi goto on ɗo Égypte ɗum ko Abdoulaye Bari iɗen mari kadi sonnajo goto ɗum Khadija Ba wonɗan ɗon internat juɗɗen Égypte ɗum ko Khadija Ba ɓeɗo fuu hino nokkeli bo ɓeɗo fof ɓe ɗiri tigue fi ɓeɓe wonɗe jonnude ɗo ɓe rekonisi wakkilare maɓɓe nde ha hande paiement ɓe retardali paiement ka internat ha hande ɗum waɗali ha hande ɗum waɗali ha hande goɗɗum landaɓa sinaɓe jeeyete attotoɓe waɗude ɓe gila ɓe naadi payku maɓɓe kum ka internat ha hande ɗum waɗali ha hande goɗɗum landaka sinaɓe hittini ɓe jogitor sooɓe ɓe ɗo min falno ƴettude jowo kono ɓamen tawi ko surprise ni min ƴettu neɗɗo goto ɓe ɗeɗo no ɗuuɗi ga kono min ƴetti neɗɗo goto pet on ɗon neɗɗo goto si min noddiɓe onon tigui ɗon seeditanto hoore moɗon min tawi ɓeɗo wata wadde oɗo cérémonie haray waɗanali ɓe satisfeci reconnaissance duɗal ngal envers maɓɓe wona kamɓe tun reni yo are yo jontuma si waɗete ma cérémonie di aroji waɗete kono hande ko makko baɓe meɗen goto ƴettude ɓe arno e sahi tawi ko payko gotu ɓe jogui ga kono saabu yiyande wakkilare nden Allah subhanahu wa ta'ala newini ɓe ɓeydi kadi ɓe continue ɓeydugol kadi haray ɓeɗo menen fuɗɗoriyam min ha eɓe men woni goldude ɓen fof meɗe weltaniɓe meɗe weltoriɓe paykoye maɓɓe wonkoye jaboy kadi koɓe ƴettirteɓe misal kadi si ɓe haɓi ga e goɗɗo lantanƴini ko si yewtoyama darata e goɗɗo toñima lantanƴini noon paykoye maɓɓe koye kadi tentinima noon pay ko attino ko arde kum kadi tentini pay ko attino ko arde kum haray on ɗon ko raɓɓini ɓanami junnu ha tamen on no fanɗi haray ko juste yewtugol e ɗum ɗon
min etidi côtéji ɗin fof darugol est ce que kamɓe ɓe mérite par ce que na hunde welde fini est ce que ɓe mérite ɗum ɗon min daari jende fof min tawi haray ɓe mérite haray inchallah ko jonnanta en satisfait si maɓɓe on ko karama ko an en ɗo oustad abdoullahi sow ɗulle ko wonɓe woni ɓen ɗon hiɗe wonde maɓɓe nder ga wonde ɓe sento renio ɓe senoda e sonnaɓe maɓɓe ɓe wonde ɓe seno renio kamɓe hay si haaju waɗi ga suudu maɓɓe o yimma ɓe immina goɗɗo yo tawi renio o si tawi kamɓe sonnaɓe nde hettata ko ɓe immina goɗɗo tawi renio kono renio ɓe mankade si ɓe ala ɗo goɗɗo manka ɗum ko wonɓe woni ɓen ɗon e noddayinde maɓɓe nden ɓe tina ɓe ɗum ko Elage ceerno maju bari ara Elage min faala yo seeno ɗo ɓe hewtinango satisfait si ɗo inchallah haray ko ɓeeɗo jaman kam no geliɓe ino andi si tawi hawri min yewti tum fi o programme ɗo e so tawi hara ko onno woni haray oɗo ko satisfait si maɓɓe weltanagol ɓe weltanagol maɓɓe pay ko wona hande ɓe naadi pay koye maɓɓe koy ka duɗal ga haray ko teddugal jama on inchallah ɓe yaltina ɓe holla en inchallah haray ko teddugal e noon ɓeeɗo alhamdulillah rabbil alamin jama si wattani yila hari arnoɗo e sayiji hay si message naɓama ko de groupe kamɓe ɓe atto wadde réaction jama no wattani yila e maɓɓe haray buyno wakkili ga kono alhamdulillah rabbil alamin ɓeeɗo kadi ko teddugal e noon ko ɗum ɗo min marno komin holla en ɗo e jonde résultat ji ɗi nam haray ko ɗum hikkata ɗon aray en weltani ke ɓeɓe ceernaɓe poɗɗa jelike ɗo na duuɓi ɗin banko golle ɗen en weltani keɓe yo Allah tabintinɓe waɗa ɗo kamoji aray en weltanike kadi ɓe jangginoɓe ɗo eɓe tummodirɓe e ngal ɗo mottodiral fof waɗanteɓe ɓe reconisa wondema min o waɗanime waɗiri ñamo kala reconissata wondema kaari waɗanime goɗɗo idan haray ɗum ɗo kadi ɓe weltanike kamɓe tummodirɓe ɓe ɓe reconissani en ko en fof reconissana ɗon ɗo kono kamɓe woni représentant meɗen on assalamu aleykum wa rahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray ɗo ko haray hande ɗo woti fayda wawata wodi ɗo goɗɗum ɓasa weltike tuttiya heɓɓi hunde ka habbanoki weltare nde feƴƴitay haray ɗo ko adi adi kon taw a weltanike duɗal ngal ɗo haray suɓuɓe nder mawɓe ka duɗal ɗo fof handi mbinimi e ɗum ɗo haray goma ko ɓe hewti ko jamma o fof wakkili ko mawɓe ngal duɗal ɗo fof wakkili si tawi ɗum no yaarde yeeso kono toujours ɓennayi kala ko suɓa ko ma goɗɗo wona yeeso haray ɗum ɗo na wakkilare am haray ko tawde ko Allah muuyiri ni ko hoore muuyal Allah haray weltanike Allah subhanahu wa taala o haray waɗanɗo lan ɗum ɗo o haray weltanike kadi ɓe ko duɗal ɗo suɓɓodirɓe ɗo suɓɓidiri men ha waɗanila o satisfaisi ɗo haray weltanike kadi mawɓe quartier o ɗo haray min koye o quartier ɗo mi wonno mi loosi mi ara mi juula ko juulirde ɗo information ji jonne fi affaire ɗe duuɗe bano ɓiɗɗo an aranomo mi adinadde ɗo woko Usta Salmana ɗo mi adinomo naɓude tawi mo mari duuɓi 5 ɓa mi yeehi mi yewti e min la falanade pay ko manko e inni lan haray
ko duuɓi jeeɗo mari mini duuɓi 5 sikki ko ɓennola si ɓe ƴetta ko mawati heɓa duuɓi 7 min aw e nder ɗum ustade internat maɓɓe arananga ɓe udditingal ɓe holliti ko juulirde ɗo ɓe faala uddugol internat ma ɓe udditi ɗonto makko dow to ɓe uddi e tawi pay kon ko joni o heeɓi duuɓi 7 o ma jeɗɗi mi naɓi mo on to makko externat o yahayno toon temps vacance 15 heures ha kikiɗe o waɗi toon nandas ko wala hitande après ɓe arti leyga ɓe ƴettimo vacance arɗo ɗo mo ƴettimo direct mi naari ɗum ne jogoni bo ko internat kamɓe usade tawta ko wakkilare ko wiyeno kon kamɓe sukaɓe ɓuuri ko juulirde ɗo tawi ɓe welala ɓe nattirer makko tawata ter makko ɓe wakkilani jamma o to tawata kala ko nanga ko juulirde ɓe woni yeeso kala ko affaire wiya ko sukaɓe ma gollete ko quartier ɗo tawata ko ɓe tawaɓe organisation o ɗum ɗon tum welilan e maɓɓe tawi mi heɓay kadi courage ƴetta ɓiɗɗa mi jonnaɓe mi halfina ɓe mi halfinni kay fopp na wigo ko ɗum ɗo mi halfini ɓe ma ɗum ɗo kala ko concerné mo ɓe joni ɓe plein responsabilité o tawde miɗo hooli ɗum miɗo hiɗi ɓe hoolare ɓe waɗi hoore an yomi hooloɓe kala miɗo weltaniɓe kamɓe kadi ɓe waɗi nden hoolare ɗo ɓe hooli kala Allah waɗi sabu ɓe waɗa ni lan ɗum ɗo ren ɓe weltaniɓe ɓe weltani mawɓen ɗo fof ɓe weltani mawɓe juulirde ɓen wonɓe ɗo ɓe fof kala miɗo tori Allah yo Allah nawnan en ngal duɗa ɗo ngal yaara yeeso waɗana en barki e juriyaji men ɗi Allah wonno ɓe fof jago Qur'ana andina ɓe dina kam tabitina ɓe mum haray na ɗuɗɗingol haala ɓa goɗɗo so a weltike a wawata exprimade ha honto weltiɗa haray ko ɗiɗo yogay funguɗi mi marno ko mbeytata ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jama wiya ko inchallah e woɗɗoniɗo haray ko honɗum hikketen ɗon ko fayi man fi ko tumbidire ɗo ko fi programme ɗiɗi résultat ji on nde gandi ka réunion men sakkitoro e yewtuno fi inde ngal ɗo duɗal men Alpha Bocar adduɗen exemplaire ɗi fiyo no inite duɗal ngal déjà to ko bloc ji inde ñande nden fof ko markas Abdoulaye Massoud non en fof ɗen fottani ko noon woni inde duɗal men ngal kono ɗen haton jini fiyen présente paygogo concours ji e piiji ɗen haton jini e inde ley fiyen présente paykoy koy sina ɗum duɗal gotal si ɓe landi ko yimɓe jo o yimɓe jo petnaɓe ten joni noon ɓe mbaɗi ɓuuri yimɓe temedere on ndiyata no fanɗi haray min miijitino min lannodiri ha fi inde ko inde on waɗete min nodduna e woɓɓe min fewjini min fof min yewti min daari min tawi hiɗen haton jini e inde duɗal ngal kono ɓe makay belanande a yaasi micro feƴƴata o o noon mannaki c'est bon haray oɗo nam haray wiwɗen wota neɗɗo yejjitu ko feggiɗo o andata ko yali ɗon tum haray moƴƴaali haray ngal duɗal no mari tarika jano histoire jano mo tawata heƴata sifagol ɗo fottanɗen honɗum yen ndaaru inde ndeyneten ngal duɗal woɓɓe minni sahabaɓe wono inniran Abdoulaye Massoud ɓe gandi ko jeeyaɓe e karamokoɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓurɓe hunjare ɓuran ɓen woɓɓe inni en innitir piiji buy andama ka raɓɓiɗi kono haray ka raɓɓiɗi kon ɓeɗo ɓe décolana en ɗo yiyen ko homɓe ma ko honno ma ko hombo intirde duɗal ngal haray wonana jama fof tina ɗum ɗon on sumati feƴƴen noon ka résultat ji haray ko homɓe waɗi ko innitirɗe duɗal ngal ko min ko wota goto yejjidi ko feggi yandita ko yani
yo andi tan ɗum ɗon hoore makko taw haray ko teddungal meɗen en tawno en indi teddungal ngal karama ko an ɗum ko markaz Abdoullahi Sow li tahfise Qouranil Karim haray ko teddungal e moɗon e men tawno ye waɗu nde ɗo inde o waɗi ko kamɓe Allah subhanahu wa ta'ala muuyi yo ɗum ɗo won no docteur holliri noon naane ɓe yewtiɗo yewtere jande o markaz ko kamɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi sabu yo woode haray ko teddungal jama on min fof min disodirno min fottani nde ɗo inde markaz Abdoullahi Sow li tahfise Qouranil Karim fi Conakry Koloma Solo Primo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi markazina, soyez les bienvenus dans notre centre. Haray ko teddungal jama on haray ko inde markaz men on inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray o maako mo ɓe maaki ɗo inde algeɓal ngal ɓe waɗani jiyaɗo Allah ɗo haray wallahi menen mawɓe juulirde nden ɗo e notable ɓe nokkure nden min weltanike Allah buy min weltanike kamɓe karamoko ɓen e sukaɓe ɓen e ɓe wondi ɓen fewjoduɓe addi nde feere ɗo haray noon mi kamɓe ɓe inde muɗum jantaɗoɓe ɓe jonnaɓe joni micro on ɓe maaka berko ɓe maakata wo kono ɗo taw tellement welo welo ngo mi tawwota ɓe adolan jarnugol o fi kal haray yewtere nden laaɓa fota kono mi weltanike Allah mi weltanike enen ɗo fof e weltanike ɓe watɓe ɗe jikke ɗo kadi haray en torki Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en torki Allah kala jannguɗo ɗo yo Allah hunjimmo Qouranul Karim en torki Allah yo Allah waɗa en barke e nokkure nde yo Allah waɗ barke e gorɗe maɓɓe ɗen yo Allah waɗ barke e duɗal ngal e duɗe ɗe fof ya rabbi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad salli bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah fayno alaji makiri ɗono menen kadi inde ɓeygu alaji Abdoullahi Sow haray ko menen ɓuuri weltade ɓay haray ko menen heeɓi ngal ɗo teddungal haray min ko bappan ko israɓe en kadi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala kamɓe Oustaz Ahmed Ba ƴettuɓe woni si a jipno kadi turi Allah yo Allah ɓeydu waɗugol barke maɓɓe ɓeyda waɗugol barke duɗal maɓɓe ngal ɓeyda waɗugol barke e talibaɓe maɓɓe fof turi Allah subhanahu wa ta'ala haray kala wonɗo hunjade Qur'an yo Allah hunjimbo tentini wonɓe ɓe hunjade ngal duɗal ɗo ɗon barke maɓɓe fof waɗa barke meɗen enen kadi hettiɓe seena gonɗen turi Allah wata Allah hay goto e meɗe rottude ɗo e barkatum aɗa min ala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. min kadi ko ɓettata ɗon e weltare nden ɗo e Oustaz Amadou Ba andu wonde wona imamu sotu okka inde nden ɗo ko juulirde men nden mawɓe wonɓe ɗo ɓen komin fof okka nde ɗo inde no wawayno kaɓe wi'a ɓe jonni juulirde nden yomin suɓugal gasa men suɓa Abdoullahi Sow kono suɓande maɓɓe nden vraiment ko juulirde nden woni koɓe suɓi ɓe weltanike ɓe fota ko wona seeɗa en torki Allah yo Allah waɗu barke e sukaɓe wonɓe janngude ɓen en torki Allah yo Allah faaminɓe Alqur'ana o e watta mi juutin bande haray ko weltare moƴƴa ko juulirde nden woni ko hokka ɗum ɗo ara min welti ko fota assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh hacci hakke dejjuɓe haray min ala e juulinde kono ɓe ɓe wuura ko e inde mawɓe ɓen tolipiri maw ɗo siñtuɓe ɗo ɓen fof gila ɗo ha hewtoy ka kooloma nawi ha leyga mi weltanike ngal duɗal gonɗu noon waɗi ɓe tindini woɓɓe kadi jaka meɗen tentine mi weltike mi wawata wowde ɓuri ɗum ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi e inde timmi Madina fof kadi mi weltanike Alaji Amadou Ba kono mi weltanike ono tolipiri mo
ko werni alaji amadou ba ɗo ekkitimo ɗi piiji ha o wawi waɗa goɗɗe ɗum aɗa ko teddungal meɗen allahuma salli ala mawdi wa sallim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi arai ko wi'ako dey andi gonɓe yaltore sabu piiji ɗiɗi, sabu sa sunike e sa weltike. aray weltanike Allah subhanahu wa ta'ala waɗallan e kaɗo diina tawi ha jokkuɓe diina kañiɗene. kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makiri daga ɗaɓɓa galle o ɗaɓɓu kawtal e yurmede Allah tabaraka wa ta'ala o hawrodini min a kawtal moƴƴugal. Cheikh Ahmad Baba yewtiɗo joni ɓeyni bappa maɓɓe ma baɓe maɓɓe mawɗo ɓe ƴinnuno yoɓe ar ɓe jangga ka ammin mawɓe solkuimo fuu aɗo duɗaɗen ɗumannede komin ɓe ƴetti ɓe halfini bayɓe mum o tigi Allah yurmi Alaji Dawud ɓe jondilan jangingol ngol ko jaamium yo Allah waɗan ɓe jondindingal jan ɓeɗo mawɓe fof ko kala addi paykol mum e nder ɓeɗo fayɓe arnoɓe fof sukaɓe janduɓe ɓen ɓe haldi yo ɓe waɗan karti on goɗɗum ɓe wuudu ko ɓe waɗi ɓe sukodiri ɓe waɗi duɗe ɓe fuɗɗi jangingol. kono Cheikh Ahmad Ba yerɗum men waɗiɗi ɗum ka jaamiɗon o jangi imo rekonisi ko min janni mo ha hewtoy ka université kadi imo rekonisani ɗum imo yiɗinmi mara joddi mum sina tuma ɗum hayyan wanne lawuri min rengore ham min tototan lay Allah yiɗi mum si Allah yiɗi goɗɗo ko aljanna hokkatamo yo Allah hokkuma aljanna. ɓe sukaɓe ɗo kadi fof ɓe hawtiti kamɓe e kanko maɓɓe ɓe subilan kono oɗo gilandema ka demi sincugol duɗal ngal o inno waɗa inde mon ne usa bindino e se waɗa linda ko min adduno inde santo noon Abdoulaye ibn Mas'ud sabu ittugol inde annan bindino tawi waɗi inde waɗi sahabaji go ayi ngol ɗo laawol ɓe landaki lam ɓe andaji ɗo waɗi ɗum ɗo fof ko giggol kamɓe sukaɓe ɓen teddeni Cheikh Ahmad Ba andi kala ka giɗo ma rewi si a rewi ɗum an ɓe weltantoma hay sa waɗa lay fuy kono waɗi kala ɓen goto ka yaaɗa ɓe fuu ɓe hawti ɓe jaɓɓuma anduɗoma on ka galle ɗon o wolifima ko moƴƴi waɗi mi waɗal ɗo golle e tawata la mérite ngal ɗo teddungal fuu kono noon goɗɗo si tawi himo teɗɗi o teddinayi goɗɗo ko kanko Cheikh Ahmad Ba woni ande tedduɗo o o tawilam hannde teddungal ngal o jogui ngal torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah teddimi laawi buyi haali mo jogi wayɓe am ɓen fuu o hunje juuɗe makko ko fanɗi e fanɗi o lambani hunjiɓe juuɗe makko jowo Mariam ko ɗon tawa Aisha ko ɗon tawa Muhammad Saïd ɓeɗo hetti e Maymuna ɓeɗo non seyditanaɓe hunjike
ina tollutu ɓe huñaki ɓen Abdoul Aziz Alpha Ahmad Mouhammad Baylo ɗo fof ko teddinde plan ɗum o wonti karama ko am taw kadi ko centre o winditirta lam yang bayar di dunia lain deh. Allah ada kejadian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya fana jomen arbe dire ka resultat. Jomen min ni non e futorai composition on kadere internet. Ko block aw yani de won ben deni dula. Ko ben do na futorede après are block be on alpha bakar are block se on ka jitte. Haray compose de ben foko de 119 personnes compose juzu amma yani premium 37 personnes compose de foko be passe juzu immo 31 personnes ben donc 30 personnes passe goto passage juzu tammo ko 22 personnes compose de foko be passe juzu nayabo ko 27 personnes compose ko 23 personnes passe yani 4 personnes passage sakkitoron ko ɓe ɗiɗo compose no ko ɓe ɗiɗo kadi ɓe passe haray en fuɗɗorde bloc A on yani ɓe ɓe dendula dernier juzu on premier Mamadou Sow 1950 Mamadou Sow kawalanderga kapa Mamadou Faru Amma ko Muhammad Sow yono mambelo ara e fo en préparano ɓe cadeauji ɓe fo ɓe heɓuno defte ɓe fo ɓe heɓi kayiji e biggi ɓe fo ɓe heɓuno kadi mbuuɗi haray marquage on fo ɓe wan mbiɗan concours on e composition on fo kuttuno hen na 15 millions haray ko teddungal jama ko ɗum ɗon sendita e programme di cadeauji ɓay koye ɓe fof haray no yaari no inchallah so jaɓe kono jeno deuxiéme troisième corner. Allez, deuxième, Ismaël Kaba, 1937. Deuxième, Ismaël Kaba, 1937. Allez, au pays où on a ko ɓiɗɗo joma suudu ka internat ji ɓen ɗo ko ɓeɗo waɗen hajjaki man tañini hajjama nder ga ɓe addimo ɗo kono alhamdulillah tawi kono mari hakkille moƴƴa no andi ɓe wiɓe sériére ɓe fiddi haray kono hakkille no woodi moƴƴa haray wakkili wala sonde ɓe dawa namo naw sadi ɗo faala mutade ɓuri ni naɗe nan goɗɗo goba ñaaluɗo goɗo ni no suɓi Abdoul Badir ɓay koye fof ɗo kay Abdoul Badir kamɓe ni Abdoul Badir jannatama nam haray troisiéme Ceerno Amadou Ba 19,25 Ceerno Amadou Ba on Ceerno Amadou ni oɗo Abdoul afama oɗo ok haray ko troisiéme on ni Ceerno Amadou Ba 19,25 haray ko ɗe tattowa payne ɗe waɗante cadeau haray ko noon eɗen gari ko yimɓe joo pet ɓe tiiɓe ɓe arana résultat ɗi ɗinne kono ɓe fof ɓe passe haray quatriéme on so noddama e moto ɗum o daro kañum e cinquiéme on daroɗen ɗo quatriéme Seydou Yaya Ba 1900 quatriéme ex aequo Mamadou Sanoussi Diallo haray ko ɓeɗo ko ɗo wonde daraɓe résultat ɗiɗi mo yoyeɗe nden inchallah juzu ɗimmo ɗon kadi koɓe 13 personnes composi ɓe fof kadi ɓe passe alhamdulillah premier non nene non è che si deve cadere deuxième c'est cool troisième demi lasto ok allez premier on Ceerno Omar Ba 19,75 Ceerno Omar Ba 19,75 yo yawta ok rabe no jondam ka don deuxième Mamadou Moustapha Diallo 1950 Mamadou Moustapha Diallo 1950 yo yawa c'est pour do troisième Mahmoud Moussa 1900 Mahmoud Moussa amwe ko ok joni aray baba makko no ga yo be seno no kado makko Moussa
senanen ɗo hélas jomanen ɓeeɗa ko gueɗoje maɓɓe aray ko ɗiɗo e noditeten ɗo darɗo no mi wi noon 4e Mamadou Baylo Sow 18,75 4e ex aequo Ceerno Ibrahima Ba 18,75 ɓen noni ɗo ɓeymo Mamadou Baylo Sow e Ceerno Ibrahima Ba ok tawi nam Mamadou Baylo Ba aray ɓe faldi aɗo waɗi Sow Mamadou Baylo Ba ok oɗo composade ko yawɗo concours woɓɓe ɓe composade tawi meɗen immini ɓe concours ji aray ko ɗum haɗi yon inɗe woɓɓe goo e groupe tataɓo on ɓeɗo kadi ko ɓe 11 personnes Allah waɗi ɓe fof maɓɓe ɓe paasi feɗinane listama woɓɓe ko jonna ɗon premier on noon hélas jonnane on no deuxiéme o ngono kadi troisiéme o joniɗo woɓɓe goo on ko liiɗa e ɓen no joni ɗon troisiéme premier Alseyni Diallo 20 sur 20 Alseyni Diallo 20 sur 20 Alseyni bon koye maɓɓe alfamat oɗo Alseyni oɗo omo ok deuxième Sidi Mohamed Mouktar Ba 18,75 on me dit cadeau deuxième ok troisième Mamadou Saïdou Ba 18,37 Mamadou Saïdou Ba non aray quatrième Mamadou Alpha Bari cinquième Alpha Ahmad Sow aray ɓe ɗon wawi made ɓe noddaɓe ɗo kono kaɓe on ko 3 premier ɗin Alpha Ahmad Sow on tono ok Mamadou Alpha Bari ok tawi aray groupe tammo on ɓeɗo kadi ko ɓe jowo composite ɓe fof maɓɓe kadi ɓe pasuno alhamdulillah e groupe 3 jonnane on goɗɗo yestomde hen laki o awdi amarama jonnanen ɓe ɗon kañumma e woɓɓe goo kadi ɓe henna gawot ahi ɗum ɗo hono jonnataño troisiéme jon jonne goɗɗo goo ɗon kadi jonne hélas to aray premier on ko Moustapha Moussa 19,91 Moustapha Moussa maye ko awaray Moustapha Moussa no ɗon ɓe jaɓanayi ɓe ɗum haray ɓeɗo ko sudaneɓe ko ɗum woni kamɓe wiyata yettore ka yimɓe maɓɓe kono haray ɓe wondi ga ɗe jogui pay koye maɓɓe buy machallah Moustapha Moussa ɓen ɗon deuxiéme Amadou Diallo 19,58 Amadou Diallo nam haray ko oɗo troisième Abdoulaye Bari 19,00 Abdoulaye Bari nam haray ko ɓeɗo waɗana cadeau on aray quatrième Khalil Moussa cinquième Elaz Moussa Elaz Ousmane Ba aray ko ɓeɗo woni ko e on non groupe nam haray bloc A o ɓe compose ɓen ko ɓeɗo résultat ji ɗin fof ko yettiti komo wawa yoyde inchallah ɓe gadde ka bloc B yani wonɓe min kalfa boka ok aray ɓeɗo koɓe sappo e nayo ɓe fof maɓɓe kadi ɓe pasuno note ɓurɗo famɗude on ko 17,00 17 sur 20 note ɓurɗo famɗude on note ɓurɗo jannude on ko 20 sur 20 aray premier Elaz Ibrahim Ba Elaz Ibrahim Ba Elaz Ibrahim Ba machallah premier ex aequo ɓeɗo ko ɓeɗo woni premier ex aequo Ismaël Diallo 20 sur 20 Ismaël Diallo 20 sur 20 aray ɓaygo ko ɓeɗo kadi fof mo ɓe no mari kaddo defte no mari kaddo kayeji e biggi e mbuuɗi enveloppe jini no waɗa nder tan inchallah premier ex aequo Ismaël Diallo nam troisième Ahmadou Ceerno Amadou Sow Ceerno Ahmadou Sow
troisième ex aequo joni Ousmane Sow no nder ga hari mi yaali oɗo résultat oɗo no mérite cadeau sino makko ɓen no ga on tuma so yimɓe to cadeau makko ay mo ɗo no waɗanede cadeau ɓeɗo fof ko même chose Ousmane Sow nam joni haɗay cinquiéme e enfin Amadou Riba no nder ga Amadou Riba nam haɗa ko ɗon cinquiéme woni ko 3 payne ɓe waɗante cadeau so mi wi ɗon yahen ka jusu ɗimmo yani groupe 3 ko ɓe njeenayo kono ko njeenato paasi e maɓɓe e nder ɓe njeeta to deuxième troisième jo windaka nda goɗɗo gon tomo windaka est ce que nawto wala on nawno troisième on jomani en ɗo wototo min ɗo ɓeyeste premier on Abdoulaye D Diallo premier avec 19,25. Deuxième, Elaz Amadou Diallo. Troisième, non, le deuxième, on va ok. Ok, non, troisième. Deuxième, on a ça, non. Il deuxième, Elaz Amadou Diallo, 19,05. Troisième, Issa Ali, 19,00. Issa Ali, 19,00. Harai, on a bayali de andal, on a hendu. Harai, de gidi de beton. Arando, quatrième, Ahmad Sherif Beddi Diallo. Cinquième, Hamidou Diallo, cinquième. Harai, on se connaît, on est au groupe d'or. Groupe B, harai, de l'eau, tato. Kono goto maɓɓe ɓe fof ɓe paasi kono ko goto mari cadeau goto waɗi cadeau on ko guidannema 15 moye ɓaali 15 sur 20 o wata heɓude cadeau haray premier on Amadou Sadio Diallo joni to monsieur Keita yon cadeau on to monsieur Keita to deuxième Boubacar Bari troisième Mamadou Saïdou Diallo nam haray ɓeɗo ko ɓe non tato haray premier groupe on ko 17 personnes ko 13 personnes passé maɓɓe deuxième on jommelal kon troisième mandala Congo Jonata. Et then on groupe, pour les 17 personnes, pour 13 personnes passées, 4 personnes passées. Non, il a fait, pour 17 personnes, pour Goton passées, il a fait. Premier, Mamadou Salou D. Diallo, 19,33. Ok, il y a. Mamadou Salou D. Diallo. Ok. Deuxième, Mohamed Diallo, 1933. Il y a le premier ex aequo. Mohamed Diallo, comme voilà, ok. Troisième, Abdoulaye Diallo. Ara wodo wi mama ko nawni be wowa man ko delini yo ko bay ma ko ala do famel be nawni ko dum hari be tabe tawdana men do. Ara quatrième, Alpha Omar Diallo, 18-24. Quatrième ex aequo Mama Tayrou Ba 18-24. Haray bloc B on ko ɗon lanni ɓe ƴettude ka juɗɗe inchallah.
sentane ado deuxième en troisième ko jengol ko na on be jam hara jibben do e der groupe 4 on ko be jeena e composé e fo kadi be pasuma plus haut note on ko 20 sur 20 plus faible on ko 12,50 premier pardon Aïcha Sow 20 sur 20 Aïcha Sow yo yaw seda yaw uno deuxième Fatimata Layla Bari 19,50 ok joni haray si ɓe ɗo feƴƴi joni naɓay kadoji kal nene ɓen toon ɓen ɗon ɓe jonna gafa bo kam naako sentida tan joni troisième Hadja Malaɗo Balde 19,50 haray quatrième on Mariam Ba cinquième Aïcha 3 ba haray kono ɓen noon ɓe présente ɗum joni wen noon aren ka groupe 3 ɓeɗo ko ɓe jeenayo ɓe fof kadi ɓe fof kadi ɓe pasuno alhamdulillah o woɗɗini ɗon première Mariama Dalanda Diallo 19,75 Mariama Dalanda Diallo amɓe ɗon ɗini ino yawto deuxième Habibatou Dia 19,00 troisième Fatoumata Binta Diallo 16,50 Fatoumata Binta Diallo 16,50 haray ko ɓeɗo mari cadeau quatrième Fatoumata Binta Sow 16,00 quatrième ex aequo Aissat Sadio Diallo 16,00 ɓe ngara ɗon groupe 2 o haray ɓeɗo ko ɓe jeetato ko ɓe fof kadi woni ko heɓi mumen maɓɓe plus haut noton ko 19 plus faible on ko 13,50 première Salamata Balde 19,00 Salamata Balde 19,00 deuxième Fatoumata Binta Bari 18,00 troisième Mariama Siré Diallo 17,50 Mariama Siré Diallo 17,50 Simon Derga aray quatrième on Hadji Aïcha Diallo cinquième Fatoumata Binta Diallo no muiri noon ko 5 premier ɓe tumnodete ɓeɗa se gayno wiya résultat ɗi Mariama Siré Diallo alaga so alaga Mariam so jaɓa ko ɗon premier groupe on ɓeɗo kadi ko ɓe 5 personnes ɓe fof ɓe pasuno plus haut noton ko 20 sur 20 plus faible on ko 14,50 première Aissatou Sadio Diallo 20 sur 20 Aissatou Sadio deuxième Fatoumata Binta Diallo 19,50 Aissat Sadio yo yang kadu makko deuxième Fatoumata Binta Diallo troisième Djouhairatou Bari 19,25 Djouhairatou Bari 19,25 quatrième Aïcha Balde 17,50 cinquième Salamata Diallo 14,50 haray composition o lanni jonde ngarande concours inchallah haray concours ko ɗon kadoji ɗin ɓuri wodude ko waɗi ɗeɗo ɓe composinama laabi ɗiɗi haray concours ko groupe ji joyi groupe arano ko 11 personnes groupe ɗin noon ko 7 personnes groupe tammo 8 groupe nayaɓon 12 groupe joɓon 3 groupe jeegaɓon 2 personnes haray ko ni woni ko composira haray ɓe fof maɓɓe kadi alhamdulillah rabbil alamin ɓe fof ɓe wawno jaabade ko ɓe landa kon no docteur woni noon kala waɗɗo concours haray o perda hay so tawi o pasaɗi noon kono haray mo gañi itte sikke noon ɓe gañike alhamdulillah haray ɗen fuɗɗode groupe leyɗe yo ɗon oɗo premier Cheikh Oumar Bari 20 sur 20 un certificat ɓeɗo marna satisfait siji haray ɓe marana satisfait siji koɓe jomnete kañum e enveloppe maɓɓe on e cadeauji maɓɓe ɗin enveloppe ɗin ino ɗon e ngafa ko sendituɗon
Ara en gelike en tiɗiɗo Cheikh Oumar Bari hande inchallah e innama Cheikh Oumar Sow tabarakallah fiik. Deuxième, Hafsatou Bari, 19-25. Hafsatou Bari, 19-25. Hafsatou Bari, attendez, me donne là. Arga. Troisième, Mohamed Lamine Diallo, 19,33. Yang tu, kumpa Hafsatou Bari. Okay. 19,33, harai kota Totem Marikado. Quatrième, Bilgi Soubari, 18,91. Cinquième, Thierno Ahmadou Diallo. Deuxième groupe, Bedo Kadi, Kobe Njetto, plus haut noton, 19,41, plus faible, 18,33. Le format de commence est excellent, bien non. Première, donc on dit un groupement de première, Idjatou Bari, 19,41. Deuxième, il y a premier exéco Afwan, Elas Boubacar Diallo, 19,41. Elas Boubacar Diallo, 19,41, mais le rideau au premier exéco. Troisième, Abdul Malik Sow, 19,16. Abdul Malik Sow. Quatrième, Mamadou Al-Faba. Cinquième, Thierno Amadou Diallo. Arenka groupe 3. Groupe 3, Bedo Kadi, 8 personnes, des fois, de face, le plus haut noton, 19,75, plus faible, 10,00. Première, Amira Moussa, 19,75. Odo ala nder gambe de immini mo concours mo dibreka kono baba makko do Ustaz Musa ne batama kado jidi fo ko yaari Sudan. Ustaz Musa ne batara kado jidi fo yaari Sudan. Ara yo do premier ka enveloppe makko mo mari 200,000 kanyu may fredi makko inshallah. Deuxième, Mamadou Boy Diallo, 19,50. Mamadou Boy Diallo, 19,50. Troisième, Idjatouba, 19,33. Idjatouba, 19,33. Minka diare ko ngari andini. Tentu ngalemu. Masyaallah, apa samina mbaba tu? Samin. Masyaallah, barakallah. Ya, na tanti mana netto ngasa janna kadi tu. Et au bas des cas. Quatrième, Mamadou Ba, 19,00. Cinquième, Mariama Djoulde Diallo, 18,75. Groupe 4, Haray, Odo, mi fara en sakkitor Odo, aranin groupe 6, Nuodika, Yot Enfino, 5 et 6, Inch'Allah. Haray groupe 5, Bedo Kobe Tato, de Fo de Pasi, Kadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Premier, Afatoka, sakkitor groupe Odo. John Yetu groupe 5. Voilà. Premier, Thierno Aliou Diallo, 19,50. Thierno Aliou Diallo, 19,50. Deuxième, Alpha Omar Dia, 18,27. Alpha Omar Dia, 18,27. Alors, troisième, on passe pour nous faire notre landadom, Thierno Abdoulaye Ba, 11,83. Alors, nous allons voir un académie. Haray odo groupe ko yimbe di won ton be fo kali be pasuno be fo be no kali mention excellent. Premier, Mamadou Dia, 19,16. Mamadou Dia, 19,16. Deuxième, Amadou Djouldeba, 17,55.
haray ɗen arde ka dernier groupe ko fiyon non ƴettande ngoɗo dernier groupe ko ɗo premier duɗa ngal yalti premier duɗe ɗen tati ɗo jeeya ko waɗira concours on fi comparugo piiɗi tan hakkude jannoɓe ɓen e hakkude jangoɓe joni noon kono faruji ɗin towiri yo ko noon wona yaltirede haray atteteɗo noddede ɗo ko kanko woni premier ka groupe ɗo kanko woni premier kadi duɗe ɗen tatino kala wonɗo premier ɗo haray kanko woni premier ka duɗe ɗen tatino haray ko ɗum wiɗe yen sakkitor oɗo groupe premiére Hadja Binta Diallo 20 sur 20 haray o heɓi 20 sur 20 ko kanko woni premiére ka duɗal maɓɓe kanko woni premiére ka duɗe ɗen tati o waɗi heɓi keɓuɓe 20 sur 20 kono no feɓɓitiɗen noon fof haray ko ɗum waɗi yew ka docteur ayno kado ma haray deuxième Fatoumata Diaray Diallo 19,60 o yi ko holli kon ko yonirani kon premiére lannaɗi sow Fatoumata Diaray Diallo 19,60 troisième Habib Bari 19,49 Habib Bari deuxième Habib Wade troisième Habib Bari 19,49 Diawla quatrième ɓeɗo ɓe ala kadoɓe mo tuniɓe ɓe yiyaɓe Ceerno Youssouf Ba 19,38 Ceerno Youssouf ok ha oɗo kam noymina concours libre ka toon kamɓe inchallah haray Ceerno Youssouf noymina concours libre ka kanko e Amira Abdoulaye Ba min noddamo an wiken kañum omi yejjiti yomɓe goo ko ɗum haɗi yomɓe ɗo cinquième Abdoulaye Ba 18,99 Abdoulaye Ba ha on noon kam no yeeyi ok haray ko résultat ji ɗiɗi no heddi résultat ji ɗiɗi ɗi tawata e wawa hettude ɗo andi e wanno e comparaison duɗe ɗen haray ko ɗin ɗon heddi e nder duɗe ɗen tati hari meɗen faala yen ndaaru ko wonno programme jiɗi woni yaarude fi yen ɓeydu heɓɓitade fof ko duɗe meɗen kono sawi folodira lalara e moƴƴaali hara nder duɗe ɗen tati premiére on ko Mariama Sow 20 sur 20 haray warna cadeau makko modi makko jonnana en mo cadeau makko inchallah premier ex aequo ko waɗina kanko tum heeɓi 20 haray ko Alpha Boubacar Diallo kankadi warana baben makko no ga ɓe jonnamo cadeau makko inchallah haray ɓeɗo en heɓannoɓe enveloppe ji barkiɗo ɗi ko waɗanɗen ɓe ka cadeau ji maɓɓe nam haray ko ɗum ɗo wonno ko tummidiri en ɗo alhamdulillah rabbil alamin o yaafoto beru tongandeji ko tawata tongama ɗo joni ɗo en wattude micro e membre des jury o ɓe hetta mi informana en gogo seniɓe ɓen fof ɓe eto ɓe yiida ka juɓɓen no halfina goɗɗo fi kosoɓe ɓen wondema on senike ka worɓe ɓen kadi dendula no halfina Ahmad ka Alpha Boubacar kadi man haray mo be ko yo présente ande ngo senike ko waɗi congé on ko yontere hande kono kala mo ala réunion hande paygu makko yata congé ma kala marɗo detji gaduɗal ɗon paygu yata congé ɗum ɗon haray ko teddugal e meɗen piiji ɗin fof ko be on tiwona dalle norme so paygu wawa yawde congé ɗum yontere hande inchallah paygo meɗen jogui koy ha yontere hande meɗen waɗande ɓe ga formation ji gogo ɓe fuɗɗoto composition ji ka l'école jongi e lendi ɓe sive ɓe révisa ñalor noon ɓe waɗna ɓe formation e nder o senen ɗo inchallah haray ko teddugal e meɗen haray watten micro on e membre des jury on ɓe continue ana en programme ji ɗin inchallah waynoren assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mahmoud shukran barakallahu fikum haray kono wirnoɗen noon sen gaari résultat ji ɗin en jonnayi imam ɓe wen ka jaɗoɗo en haray ɗen mari kadi eɓe maranno en kadi jooɓaji sunna kadi haray yo ɓe ndaargo ɗe serviraɗe ɓe yettima haray no serbama haɓe yandi wota goto sento hendaki ko fimede waɗira haray équipe amen fi sunna kadi o yoɓe yawo e yittima haray no gaynama serveɓe équipe fi sunna kadi o yoɓe yawo inchallah
نعم تفضل assalamu alaikum acce yaafo ɗon gayne jole yande wotere ara e waynodira wuyno gaano hawji yandi acce hakke yaafe yandi tranquille ala to ngaade hande kadi wone tranquille yandi acce hakke aray ko yaafe to faala ɓeytude goɗɗum ɗo yaafe woni ɗum ko weltanagol laamu men ɗum komi faala ɓeytude ɗo ko weltanagol laamu men ngu komi waawi sifaade kon ko iw e général Lansana Conté haa addi ka fewɗen ɗo alhamdulillah laamu ngun no walliti en e gere jande nde ko honɗum woni ɗum anden ninimo kala ka woni haray himo ɓisi hakkude himo maapi yiyanen laamu men ngun on ɗon probléme meɗen en fou haray hiɓe maapi hiɗen andi islamu on ko honto fewndi ɓe wawata darade fewta en ɓe wawata darade ɓe fewta kadi nokkugo kono fankande maɓɓe nden ko ballal molanagal wattane yiila hara e weltidaki e weltanagol laamu ngu en yii hitande be hitande kamɓe tigi hiɓe newnude organisé ka paykoye men koye yaaha darta ka juulirde ɓurde mawnude nde darte ɗum haray wattane yiila ɗum moƴƴa ɓeydanen laamu ngun du'a weltano ɗen laamu ngu sabu deƴƴugol maɓɓe on ɗum ko ballal me'en iɗen weltaniɓe fota ko wana seeɗa kono kadi faamen wonde no woodi ko sorti ton o tawata hiɓe handi fii mum hiɓe fanki enen kadi ardinen hakkil waɗen doyi haray wattananen en yiila e ɗum wata en uuyu wata en ñaaɗu wata en hawju waɗen doyi si en ñaaɗi ella waɗen wata en ñaaɗu probléme ji wonɗi e aduna on ɗi alhamdulillah allah no hisini en ɗum ko weltare molanade anduɗo fof no andi 1980 ha wasayi on say hari wanani guere jamɗe woniri wanani dina tan woniri lagine hari hay sa iwi fuutaɗo tawi a juulay ɓe aybinteɓe nayi oɗo kanko juulugol tum ari o wana ɗaɓɓere jawdi ari ɗum feƴƴino ɗo ɗum saayi on ɗo feƴƴino hino ka fewnuɗen ɗon haray koye weltan laamu ngu moƴƴa koɓe woni ndewnande en ɗiɗo piiji kon allah dandu si tawno kadi ɓe wino wona ɗum kadi wonayno koko ɓe wi kon wonayno ɓe weltanike ɓe moƴƴa wurte wadde du'a waɗane leydi men ndi fof du'a donc ko haray wata en ñaaɗo hay ko ɓuri fanɗude goɗɗum no sorita toon kono tawa wona ko ɓe faala wona ko faala ɗen kono en fof hiɗen anndi wona ko suuɗi kadi pandi kono noon wawata sifaade par ce que no dolli ɓuri en donc si ɓe wi'ay pullo wi'ay si ɗengal towi hakkil soray komi faala koyen waɗu doyi ɓay tun no deƴƴani en wonen ka deƴƴuɗen ɗum hara en yaali hara en hawjali o yeɗum ɗon mi ɓeytayno on yaafoto e yen kon ɓeytino kon on yaafoto moƴƴa haray ko ɗum ɗon ɓeytayno e joni en daaray joni ten maɓɓen ɗo waɗalngol en du'a e inchallah joni haray si moɓɓe mbiyge mawɓe ɓaygo koye fof taw ƴewnanaka ha mo be anda confirmi o signi fi yeeso ɓaygu makko ko yandi minen waɗi groupe ji tati
yandi haray gadi ɗen mari kadi sunna katiji yandi no beewe hen ɗo sina ɗum ɗum ɗo ko ɗo woni lufle yandi no prévoit ya yimɓe buyi yandi أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله هاي باو بمجوني ميكروون يدوان جماعة هاي قواتي بنا ويلتانيك جماعة فين يجب بنتون ويلتانيك شيخ أحمد با وندي مكوبين endon kala subhanahu wa ta'ala Allah meeda be tedduga haray e golle waɗare ɗo en weltike en jarniɓe telti kadi ndeɗo inde koko mawɓe makuno ko ndeɗo inde oɓe innitiri sas Abdoulaye Soko ko mawɓe soɗo primo fof innitira ɗum kadi ko hunde hawnude hara en weltanike ɓe e duke min ɗo kadi en weltanike mawɓe ɓe ɗo fayɓe wakkiliɓe addugol fayɓe ɓen ka duɗal en jarniɓe en toki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah artugo fayɓe fof hunjagol siɓe hunji kadi yo Allah tabintiɓe yo Allah waɗ barke koɓe hunji ko en weltani ko ɓe sukaɓe adiɓe hunjade e ɗum Oustaz Ahmad Ba taw hiɓe newaniɓe hiɓe wallitade no duɗandal kadi e yaari reeso ara hiɓe anditana hiɓe weltana en to rewa subhanahu wa ta'ala yo Allah loɓɓe kuɓe moƴƴude juuɗe si ɗum ɗon feƴƴi kadi haray neltareji hiɓe waɗani en ɗo humtareji ɗin kadi en weltike haray torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lotti kadeɓe jawɗe woni yimɓe ɗon waɗa barke muɗum haray en weltike foti haray fayda ko waɗgol iftirta won ɗo ko tokora inchallah waɗanta e duwa mawɓe hen ɗo e firtiɓe ɓe waɗanni duwa haray en weltike بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم haray ko inde mawɓe juuɗirde nden ɗo e juuɗirde nden ɗo fof e mawɓe nokkureji ɗin ɗo gardi e o fof muɗum e julɓe dendagal seeniɓe ɗo ɓe kala ka ɓagori haray ko e inde ɓe ɗo fof wonɗen e du'ade du'odiran en weltanoɗen Allah neminirɗe en o nema ɗo sabu tawde ko nema jano Allah neminiɗi en ɗo nema ɗo so en daari e nokkeli go'o wono ɓe fayɓe ɗo awata tumbidirde ɓeɗo tawa ko deftere Allah nden woni golle maɓɓe o hakkude ko ɓe innata suka ɗum eya inneta noon ko duɗe ɗen woni retardinde ɓe ka l'école ɓe innaɓe so tawi ɓe wi ka l'école yoɓe yahu ɓe mijoya ma ɓe jogitoɓe ha leere yona tawa ɓe wawata rewtade deftere Allah nde aray bimbi ko yoɓe ar ɓe hokki bangde ɗon no woodi nokkeri ka men goo ɓe addi ton hay ko wiyete pam ɗum ko yoɓe rete num fayɓe ɓe iw bimbi ha 16 heures ha e 17 heures ha e 18 heures fi honɗum fi ɗum hara so ɓe hootiɗa suudu ɓe wawoyta janngude islam o fewi aray ko kontor ɗum islam o ɓenɗo woni kono hara enen ɗo alhamdulillah rabbil alamina e yiiɗo paykoy sanɗukoy e duuɓi hunjikoy qur'an o wonkoy kadi hunjata ara e weltanike Allah e ɗon ɗon e weltanike mawɓe fayɓe ɓen e weltanike ɓe karamokoɓe toppitaniɓe e ɗum ɗo de no wallitade fayɓe ɓen ko ɓeɗo woni wurditude islam o ko ɓeɗo woni wurnande en aduna meɗen o wurnana en laara meɗen o
si a heɓi moƴƴere aduna a heɓi moƴƴere lahara koye dow ɗum ɗo ɓen ɗum ɗo fof yaldata ara e weltanike ɓe en duwanike ɓe en duwondirani yo allah so han e baraji yo allah mannan e bardia torki allah o lewru suumaye yo allah newinan en hawrugol lewru suumaye ɗo yo allah newinan en hawrugol lewru suumaye ɗo yo allah jaɓa en korkaji men ɗi yo allah jaɓa en korkaji men ɗi allah hawrindi e o jammalayda ɗum kadi raɓɓede ya rabbal alamin torki allah yo allah hawrke en fof men ko aljannatul firdasul ala ya rabbal alamin torki allah allah waɗa en barke fayru min ɓe yo allah ɓeydanɓe hunde gongol yo allah tabbitinɓe koɓe hunji ko yo allah waɗ barke e koɓe hunji ko yo allah waɗ barke e wonɓe hunjinde ɓen yo allah waɗ barke e karama ko ɓe ɓeydanaɓe feere e fiira e cellal hokkora en moƴƴere aduna e lahara mawɓe men fatiɓe yo allah yaafoɓe mawɓe men woodaɓe yo allah wurriɓe e maɓɓe o ɓoynida e maɓɓe o ɓeydana en cellaji ɗi rabbana atim lana nurana waqfir lana innaka ala kulli shay'in qadir rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar aray karama koɓe e weltanike ɓe sunna kadi on ɓe huntari kono inchallah kamɓe ɓe waɗi kono inchallah allah ko yoɓowo yo allah yoɓɓe joddi aljanna allah waɗa barke e maɓɓe waɗa barke e fayɓe maɓɓe waɗa barke e ɓeygoride fof mum ara e mawɓe maɓɓe ɓen kadi e wona ben maɓɓe yumma maɓɓe yumma usal amadou hiɓe weltani allah weltani en enen ɗo hiɓe teddini en wano menen mawɓe wonɓe ɗo sa e wo fayida ñande o ɓe nodda e men ara hiɓe du'o weltano en wondigal meɗen e gueɗal maɓɓe o ara enen kadi nde weltaniɓe kaɓe woni to nde toraniɓe allah yo allah hokkuɓe cellal yo allah hokkuɓe moƴƴere aduna e lahara yo allah hokkiɓe en fof meɗen o jaɓana en korkaji men rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad